Umunyamakuru ukunzwe cyane kandi unakomeye mu gihugu cya Uganda usanzwe uzwiho gukora inkuru zicukumbuye cyangwa se investigation reporting. Azwiho nanone gukora ibiganiro byihariye exclusive interviews hamwe n'abayobozi batandukanye muri kiriya gihugu cya Uganda barimo na Perezida MUSEVENI w'ubwe. Yitwa Gen.Saleh Mugume. Anasanzwe kandi akorera televiziyo ikomeye mu gihugu cya Uganda yitwa NBC Television. Kuri Twitter ye yanditse ko General SALIM SALE uyu ni umusirikare ukomeye mu b'imbere mu ngabo z'igihugu cya Uganda akanaba murumuna wa Perezida MUSEVENI. No kuvuga ko ari se wabo na Lieutenant General Muhozi KAINERUGABA uherutse mu Rwanda kuwa 22 ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Mugume yavuze ko Saleh aza mu Rwanda akabonana na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul KAGAME mu rwego rwo gukomeza kuzahura umubano usa naho watangijwe gushyiraho itafari na Lieutenant General Muhozi KAINERUGABA wasuye u Rwanda nkuko nari mbivuze haruguru. Icyo gihe aza mu Rwanda KAINERUGABA yishimiye ibiganiro yagiranye na Perezida Paul KAGAME ndetse anatahana umusirikare wari warafashwe afatiwe ku butaka bw'u Rwanda wari ufungiye mu Rwanda. KAINERUGABA asa naho yabaye imbarutso mu gutangiza ifungurwa ry'umupaka wa Uganda kuko nyuma yuko avuye mu Rwanda kwa 22 z'ukwezi kwa mbere gushize ari nabwo kuri 31 z'uko kwezi guverinoma y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasohoye itangazo ry'uko umupaka wa Uganda ufunguye. Numupaka uhuza u Rwanda na Uganda ku ruhande rw'u Rwanda igatuna wari warafunzwe kuva mu mwaka wa 2019 nyuma yuko u Rwanda rushinjije igihugu cya Uganda gufasha no gutera inkunga abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda icyarimwe no kugirira nabi abanyarwanda baba ku butaka bwa Uganda barimo kubakorera iyicarubozo n'ibindi. Ibi byose byashyirwaga mu majwi n'abanyarwanda bahaba cyangwa se abahavuye baherukamwe bahasize imitungo yabo bambuwe ndetse baranakorewe iyicwa rubozo. Abenshi bakavuga ko byakozwe n'igisirikare cya Uganda mu ishami ryayo rishinzwe iperereza mu gihugu ari ryo CMI. Reka tugaruke ku ruzinduko rwa Salim Saleh wagombaga kugira uruzinduko mu Rwanda ariko rukaba rwasubitswe ku buryo butunguranye. Ukurikiye Ishyo TV Gen.Saleh Claude niba ari bwo bwa mbere ukurikiye ibiganiro byacu hano ku Ishyo TV ndagusaba gukora subscribe n'iryo jambo ritukura riri munsi ya mashusho urimo kureba niba ukoresha ururimi rw'igifaransa iryo jambo ni s'abonner. Umaze gukanda subscribe cyangwa se s'abonner kanda kuri iyo nzogera kugira ngo iteke uko tumaze gutunganya inkuru n'ibiganiro byacu ujye ubibona uri uwa mbere. Reba ibiganiro by'Ishyo TV uduhe like uduhe igitekerezo unadufashe gusangiza ibiganiro n'inkuru zacu inshuti zawe ziri hirya no hino ubundi udufashe kwagura umuryango w'abakurikira Ishyo TV. Nguhaye ikaze. Nyuma yuko Twitter y'umunyamakuru igiye hagaragara ibinyamakuru byinshi bitandukanye byanditse inkuru zivuga ku ruzinduko rwa General SALIM SALE mu Rwanda. Naho mu minsi ishize hakwirakwije inkuru ivuga ku ruzinduko rwa Lieutenant General Muhozi KAINERUGABA umuhungu wa Perezida w'igihugu cya Uganda MUSEVENI akanaba umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka aho yaraje kuganira na Perezida w'u Rwanda Paul KAGAME ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi wari urimo agatotsi. Nyuma ya KAINERUGABA ubu hatahiwe General SALIM SALE ugomba kugirana ibiganiro na Perezida Paul KAGAME akaba uyu SALIM SALE ari na murumuna wa Perezida MUSEVENI wa Uganda akanaba umujyanama we mu by'umutekano. Ibinyamakuru nkuko nabivuze birakesha iyi nkuru Gen.Saleh Mugume usanzwe yandika akanavuga inkuru zicukumbuye cyane cyane zivuga ku butegetsi bwa Uganda. Yavuze ko inkuru akesha ahantu hizewe aho ari uko amakuru avuga ko uyu musirikare mukuru byari biteganyijwe ko aza mu Rwanda kuri uyu wa kane gusa ngo ntabwo akije kubera ko Perezida Paul KAGAME ari mu nama i Buruseli mu Bubiligi. General SALIM SALE yagiye ashinjwa gukorana n'abashaka guteza u Rwanda umutekano muke no kuruhungabanya nkuko Gen.Saleh Mugume yabigarutseho. Biteganyijwe ko uruzinduko ruzaba rwunganira urwo Perezida Yoweri Museveni yoherejemo umuhungu we Lieutenant General Muhozi KAINERUGABA ndetse ibiganiro bikaba byiza byanagize ingaruka ku ifungurwa ry'umupaka u Rwanda rwari rwarafunzwe nyuma yuko Uganda ishinjijwe gufasha no gutera inkunga abashaka kubangamira ubutegetsi bw'u Rwanda. Usibye kuba General SALIM SALE ari mu basirikare bakuru kandi banakomeye mu gihugu cya Uganda ni na murumuna wa Perezida Yoweri Museveni.
uyu mugabo kandi ni inzobere mu bucuruzi kuko ni nawe Museveni afata nk'umuhanga n'umucurabwenge mu gushabika no gushaka amafaranga ku kibi n'ikiza. Ibi bivuze ko kuba Salim Saleh aje mu Rwanda atari impamvu z'umubano gusa w'ibihugu byombi, ahubwo bifitanye isano n'ubucuruzi nk'uko asanzwe abikora. Ariko nanone aha ntiwabura kwibaza ni ubuhe bwoko bw'ubucuruzi buzanye General nka Salim Saleh kuganira n'abayobozi bakuru b'u Rwanda, kandi tuzi ko nta bicuruzwa bikomeye hagati y'ibihugu byombi. Gusa twagaruka ku kuba u Rwanda rwaba inzira ya Uganda mu kugeza ibicuruzwa byayo bitandukanye hirya no hino binyuze mu Rwanda, ndetse no kuba u Rwanda narwo rwakwifashisha Uganda gukora ubucuruzi bwayo nk'uko byari biri imbere, aho u Rwanda rwoherezaga bimwe mu bicuruzwa muri Kenya bikabangamirwa n'inzego zitandukanye zo muri Uganda. None aha wakwibaza ku ruzinduko rwa General Salim Saleh agiye kugirira mu Rwanda nyuma y'uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu nzira zo kwemerwa nk'umunyamuryango uhoraho wa EAC. Ni umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, aho u Rwanda na Uganda byo bisanzwe ari ibihugu binyamuryango. Ntiwanarenza kandi ngohe uburyo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikize kuri byinshi ibi bihugu byose byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba bikeneye. Aha twavuga ku mabuye y'agaciro ashobora kujya yoherezwa ku masoko atandukanye hirya no hino muri ibi bihugu. Ikindi kandi Uganda ubu irimo kubaka imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo muri Kongo. Ikindi ni ingabo za Uganda ziri muri kiriya gihugu mu rwego rwo guhashya no guca intege umutwe wa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ni na nyuma kandi yuko Perezida Kagame mu mbwirwaruhame aherutse kuvuga ubwo yarahizaga abayobozi bashya muri guverinoma, yavuze ko FDLR ikomeje kuba ikibazo muri Kongo, hakaba hakwiye gufatwa ingamba zikomeye kugira ngo FDLR icike intege ndetse n'umutekano w'akarere nawe usugire. Nkuko nabigarutseho hejuru, Salim Saleh ari mu bantu babuzweho kuba bashobora kuba bashyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse banafite umugambi wo kubugirira nabi. Salim Saleh kandi aziranye kuva kera n'abavugwaho gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda kuko yabanye nabo na mbere y'uko u Rwanda rubohorwa bari baziranye. Aha twavuga nka Kayumba Nyamwasa wa RNC ndetse n'abandi bose bakorana bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kugirira nabi ubutegetsi buriho, kukuba barashyigikiwe ndetse bagahabwa ukuboko na Salim Saleh mu mugambi wabo. Kuri ubu Salim Saleh yasaga n'uwacecetse muri ibi ngibi, ahubwo wavugwaga cyane ni Major General Abel Kandiho wayoboraga CMI, nyuma yaje gukurwaho nyuma y'uko KAINERUGABA agira uruzinduko i Kigali. Amaze kuvaho CMI yahise ihabwa Major General James Birungi, hanyuma Kandiho we yoherezwa muri Sudani y'Epfo guhagararirayo Uganda. Ariko nanone ntabwo yahise agenda kuko nyuma yaje guhindurirwa imirimo, ahubwo ahabwa umwanya muri polisi y'igihugu ya Uganda. Uyu General Salim Saleh nanone ntabwo wakirengagiza ijambo afite rikomeye mu ngabo za Uganda, aho yafasha u Rwanda mu kwiyunga na kiriya gihugu binyuze ku kuba nawe yagira itafari ashyiraho mu mubano w'ibi bihugu byombi. Uru rugendo rero rwa General Salim Saleh ntabwo rukibaye. Ibi bitewe nuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agomba kwitabira inama i Brussels mu Bubiligi. Ni mu gihe nanone mu busesenguzi bwinshi bwagiye bukorwa hagati y'umubano w'u Rwanda na Uganda ndetse n'ikibazo cyo kuba umupaka wari umaze igihe ufunzwe, hari abasesenguzi babifata nk'ikibazo cy'umuryango kuruta uko cyaba ikibazo cy'ibihugu byombi cyangwa ikibazo cya politike. Gen.Saleh hari aho yigeze kuvuga ku Kwezi TV ko byazakemuka ari uko umwe mu baperezida avuye ku butegetsi. Kuba rero Museveni yohereje umuhungu we Muhozi KAINERUGABA akabonana na Perezida w'u Rwanda Paul KAGAME, kuri iyi nshuro hakaba hari hagiye kuza murumuna we General SALIM SALE, ni ikintu kigaragaza ko aba bakuru b'ibihugu bombi bashobora kuba bafite umurongo muzima mu gukemura ikibazo cy'ibihugu byombi bahereye mu muryango. Salim Saleh igihe nikigera akagenderera u Rwanda tuzamwakira neza. Umubano w'u Rwanda na Uganda ni igihango gikomeye ibihugu byombi bifitanye, nta mpamvu yuko hazamo ibitotsi. Ngushimiye gufata umwanya wawe ugakurikira ibiganiro by'Ishyo TV. Nyewe ndarani Claude. Komeza udutere inkunga usangiza inkuru n'ibiganiro byacu inshuti zawe ziri hirya no hino, ubundi ube udushyigikiye. Reka tuzasubire nakagaruka.